Clear tu le ngai thatu te kar thar tho than ni chi bai le vek u le karliam ta kar top lama inkhe result ngai nom tak tak soi tur a nual maya chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga ten football thuleng te po tlema zong kan thai lang bok don nia tu trum chu Indian Super League lam atangin bul tran don ta illa kar top Indian Super League final in khel mu nom taka mohon bagan lamin ne na an phu ange hin an changa season kalme ka anni hi chu dan thei anni lo ati thei ber o me kar top in khel mu nom taka hian mohon bagan hian an muala an king poi bengal ru chu gol khatin an neya champion no moi an choi zuita anne tihian mohon bagan lam hian league shield winner le ISL cup no moi te an choi zone ta tinani chu Salt Lake Stadium in khel mu nom tak maya hian mohon bagan lam hian goal shot tum som ni an neya bengaluru lam hian goal shot tum som pariat nei thungin atir lama mohon bagan lam antal boy khop maya second half lama ero mohon bagan lam hi achung nung jok an ni ta thunga bench lam atanga ron lo tir tur anin nei that lei an tur te po ati thei om me mohon bagan lam eroin an mang tangkai ta thung in khel munam taka hian kan soita kang khan atira tangin goal chance kan munuala first half team pani ten hun tha anin siam nual bengaluru lam first half an lo om zoka an hun tha nei ero an mang tangkai lo thung second half minute somni pakwana ero bengaluru lam hian an thora an seng tange nge ya an player poimo an forward Williams goal thon lo chu mohon bagan defender Albert Rodriguez son an lama atilut pal hlau maya bengaluru lam hian on goal mangin sikhat fain ma an shroi zuita chak mai tura ngai te po an ni mana game an la thunun jok lai ani miawa wangin mohon bagan lam hian an mani tran tu te an tilung nur man hleya amai ro chu a hun te an ra le semi-final game poi mo goal ron khung tu Jason coming chuan minute som sari pani na penalty train an sipur sud na goal aron khunga game bo ro po atangin Salt Lake Stadium chu angin anging le dur ani ber mai hemi nuai ro goal dang kan mu bel mai lava hun pang aya in ne tokin extra time khel anne extra time an tran deu chau 10 minutes som ko parukna mohon bagan team tan Jamie McLaren chuan ma an hruaina goal thatakin aron khunga bengaluru tlar nungte an mutlu ati lo thei lo anne hemi nuwa hian bengaluru lam hian an sipur su tumin na thakin an nor let ve ngala game po an thunun chho viau ma se extra time hi chon hun atam tok lova an momo ang goal hi an khung thei talova mual nei tu mohon bagan lam hian Jason coming le McLaren te goal khung mang hian goal ni goal khatin bengaluru hi an neya ISL kapa atum ni nan champion no moi an choi zuita he in khela hin Mizo player poimo lal leng moi ral te chu a khel thale khop maya mi puite point an fak le tihan season kalmek man zo ta ka hian tihian kumsang ni somni pali somni panga season Indian Super League chu zo fel anita soita kangin champion team hi mohon bagan lam an niya mimal choi moina lama top scorer hi Ajari chunin goal somni pathum innel na nei zota ka hian akhunga best goalkeeper Vishal kai chu thaniyin best player hian goal somni pathum khungtu kante Newcastle United player poimo Ajari chu than ani sui bok tihian mohon bagan lam hian an tlap chanchina soita kang khan trophy an choi nem ta khop maya football an zin konga innel na hrang tumza somni paruk champion toyin trophy hi tumza somni paruk an choi to tinani chu Indian Super League B ka hian ISL kapa hian tumni an champion na anita ha India rama top flight league kanti I league innel samber ani lai le Indian Super League top league ani nuwa hian league winner hi tum sari anni zui taboka India rama top flight innel na hian no moi hi tum ko an choi to tinani chu pui hem tak ane Indian Super League lam kalsan le taila tun trum chu Al Nassr lama lut vele taila Al Nassr lamin kar topa an game khel poimo taka an king poi Al Royat chu goal ni goal khatin an neya in khel munam taka hian mol nei tu Al Nassr hian goal shot tum som pakwa nehin Al Royat lam hian goal shot tum som panga an nei ve thung
in khel bo ruak atanga Al Nassr team hian comeback ro pui an lan tira comeback an lan tirna hian Cristiano Ronaldo chun a tho hlok le bok ala world park in khel munam tak maya hian first half un top ma hret minute somli pasari additional time Al Roya team tan Salemani chon ma an hroina goal aron khonga first half goal dang alubel zuitalo second half po goal kan mobile mailova ma se minute somnga parukna Sadio Mane chon mol velam sira tang ball alak lu chu Ronaldo tan thatak main ada saka Ronaldo hian thataka lo finish lehin an sipur sud na goal aron khonga goal khat ve ani zui bok hemi nu hian Al Nassr hian an nor zui zela minute somruk palina goal ro pui kan muta minute somruk palina hian Sadio Mane chon mol velam sira time ball akhal luta goal a thon lut ma se ball he Al Roya defender de chon unclear chuaka ball unclear chua lei asik le ma hian Ronaldo chon alo volley zau maya goalkeeper tan po mu man lo khopa chakin goal a thlok luta he in khela a goal ni na le goal ni goal khata a team ma a hroi puina ani chi bok hemi nuwa ero goal dang kan mu bel zui talava Ronaldo goal ni khung mang hian Al Nassr hian an mi khol team Al Roya thi goal ni goal khatin an neya point thum lutak an lo chuak ti hian table tharbera Al Nassr he khelsom ni pasaria point somnga pasari nen pathum na anom zui zela an chunga Al Hilal le Al Ittihad te chu an chhove zel ani ti hian Cristiano Ronaldo hian football azin konga goal zakwa somthum pathum a khung tling ta der maya goal sang khat khung tlin atum na konga malam apan zel English Premier League lama lut chhove le ta ila kartop in khel monam taka he inelna champion lai point thum hlutak ro pui takin an lo chuaka Sydney phurma sajet ma se Crystal Palace cho goal nga goal nin an ne Etihad Stadium in khela hen atira Manchester City an tal boy khop maya Palace in an nor piang hi a goal chhodeu mol mai minute riat na Ismaila Sara siam sak atangin Palestine Eberechi eze chon ma an hruina goal aron khonga minute somni pakhat na Adam Horton na siam sak atangin Chris Richardson an goal ni na akhung zui le City an tal boy khop maya hemi nu lok minute somni pariat na Eberechi eze chuan Palestine an goal thumna akhunga Marcelo offside lava City team an van nei hle hemi nu loka po hian Ismaila Sarjan goal khung theina hun thatak mai aneya targeta achui lo lova City team an van nei le ma se minute somthum pathumna goal kan muta City team tan free kick atangin moi takin Kevin De Bruyne chon an sipur su thren na goal aron khunga Henderson atana mu man lo khopa chakin ball hi gola athon lut anne hun tampo aliam main City team in an sipur an sud zawa minute somthum parukna Gundogan sem sak atangin Omar Marmouth son chiri takin an goal ni na le an sipur su zona goal aron chui luta he goal chu chiang tak anne first half goal dang alubel zui talava second half Antron deuh chautin minute somni pasari na Kevin De Bruyne aron in lar lea thatak mayen Mateo Kovacic sa goal khungtur aron siam saka goal thum goal nin ma an hroi chui bok City team hian nor zui zelin minute somnga parukna Ederson a siam sak atangin thatak main roll thar mabak eng tak nei James McAy chuan an goal li na aron khung zui leya Pep Guardiola lim melpo kan hu vele ta hun top ma hret minute somsari pakwana hun top ma hret minute somsari pakwana goal an khung bel leya an midfielder side defender anga answer Nico O'Reilly chon goal aron khung vele City team hian goal dang ero an khung bel zui talava goal nga goal nin comeback ro puibik an lan tira point home an lo chuak ti hian table tharbera Manchester City hi point somnga panganen pangana anom zui zela UEFA Champions League khel phak china anom chi tinani chu awan doi zo tang Crystal Palace nam ero point somni pathum nen som patni na anom zui zel thong in rin ni zanama in khel danga teibula ma hroi tu Liverpool mek tu Arsenal team ero antol thlule tange nge ya an khing puyan ne ngei turangai an mikwal Brentford nen goal khat ve in pein anin ne tok he in khela hian Arsenal lam hian game an thunun zoka
goal sat po tum som pali lai nei ma se antler malam an hriam tok lo kan ti thin kha alang leya apoi mo goal khung konga an hlo cham le inkhel munam tak maya hian atira train Arsenal lam an hlo omzo ka minute som pakhat na tangin hun tha an nei nga la mai ro chu an hun tha nei ero an mang tang kai theilo minute som ni palina corner kick atangin Thomas Partey chon hun tha aneya hei po hian a hun tha nei abo pelle minute som ni pasarina Arsenal hian goal an khunga amai ro chu an goal khung hi video assistant referee endikani nuwa pom sak an nilova Arsenal team van thoina akal tluang hle minute som thum paruk minute som li patni na le minute som li palina te hun tha an neya Declan Rice te Leandro Trossard te Mikel Merino ten an hun tha nei chu an bo pel veka first half goal lut lavin an trin zui bok second half po hian Arsenal team an hlo om chun zoma ma se poimo goal ai ro an lawan nei theilo minute somruk pakhat nai ro nortan na chu apoimo goal an khung tange nge ya Declan Rice a siam sak a train Thomas Partey chuan ma an throina goal aron khonga Arsenal team an van nei tlang mai te point arinom man hle ma se minute som sari palina Colin sa siam sak a train yon wi sa chuan Brentford tan an sipur sud na goal thatakin aron khung ve leya Arsenal tlar nungte an dem thei hial ome hemi nuai ro team pani te in Norton zak ma se goal dang alubel zui talava minute som ko pathum na Bukayo Saka mol ding lam sir tanga alak luwa gola a shot goal mauta kal lo che ero a uyom le hemi nuwa hian goal dang alubel zui talava goal khat ve in pe hian an train zui ta anne ti hian table tharbera Arsenal he point samruk pathum nen pahni na anom zui zela Brentford lam ero point somli pathum nen som pahni na tangin som pakhat na an chho thung pathian ni zan lama in khela Chelsea team an tol tluteu khop maya an khengpui an mikhol Ipswich Town laka Sydney an phurjet nuwa point khat an sual chuak thram Stamford Bridge in khel monam taka hian Chelsea hang goal satum som thum pali te meu mai an neya ma se poimo golero an khung tam tok lo mikhol team Ipswich Town lam hian target a satum li chaw an neya goal ni ero an khung thong an ne soita kangin he in khela hian borok atang hal khop maya atira train tlak lau team Ipswich Town an hlo om hle an thora po sengin minute som pakwana Johnson a siam sak a train Julio Enciso chon ma an hruaina goal aron khonga Chelsea team hian natakin an nor let ngal an nor luatero an tora Julio Enciso siam sak a tangin minute som thum pakhat na Ben Johnson chon an goal ni na aron khong zui leya minute som thum pakhat na Ipswich Town lam hian Sydney fain ma an hruai der tin ani chu first half Chelsea hian nor zui viau ma se goal dang alubel zui talava second half ero Chelsea team hian nataka nor letin ansipur hi ansu zo thaya ansipur ansu zo na konga hian minute somli parukna Alex Tonzebe chon anlama atilut palla minute som sari pakwana soisel hlo mai Jadon Sancho chon Chelsea sipur su zo na goal aron khunga hemi nu hian goal dang khungbel tumin nor zuile vioma se goal dang ero alubel zui talava point khata team pahni te anlung oi thiam angai zuita ti hian table tharbera Chelsea hi point somnga pali nen parukna anom zui zela Champions League khel phak lo china anom che tinani chu Ipswich Town lam ero point somni pakhat nen som pariatna anom zui zela antlak mai te po arinom chho ta hle pathian ni zan lama in khel danga Liverpool team ero an chak thonga an khengpui an mikhwal West Ham United chu goal ni goal khatin an ne he in khela hian borok atang rep khop maya West Ham United hi table mong lam talo chia omek an niya point thum lo chu an mamona po asang hle in khel bul an han trana Liverpool team an hlo om nga la kan lo rin lok ang nge te po ati thei om me in khel pumpui thira Liverpool team an hlo om zoka West Ham tran tu te chu an phudeu zokin arinom minute som pariat na goal masaber kan muta molding lam sir train tumdanga athiamang bokin Mohamed Salah chon athiam thil alantira outside futa gola ball hi thon lutin Luis Diaz atan nuam tak main goal khung theina chance asiam saka
Luis Diaz Central du lovin sikhat faya ma an shruaina goal a khung first half a goal dang alu bel zui talava second half a po goal kan mu bel mai lo bok Liverpool team hian sikhat fain hne na an chang mai don ni te point alang mana ma se minute somriat parukna Liverpool team an che sual tat ma he molding lam sir tonga West Ham United tina an Norwan Bissaka goal thon lo chu Andrew Robertson chun an lama atilut pal hlau maya draw result kan mu theina chance asang zui ngal ta hle ma se Liverpool team hian an nor zui vele ngal thata minute somriat pakwana corner kick make Alistair chui chu an defender an captain ni bok contract har ziak mai tur anga ngai Virgil van Dijk chon thatak main atau luta Liverpool tran tu te an thom aring dar dar hle hemi nuai ro goal dang alu bel zui talava Liverpool hian Luis Diaz le Virgil van Dijk te goal khung mang hian goal ni goal khatin hne na an changa point thum an lo chuak ti hian Liverpool hi khel som thum pahnia point som sari paruk nen achung bera anom chun zam zela an hnuaia om Arsenal ain point som bathumin an sang falta champion turin tumhni chak chau an mamo to anne awan doi zoga tang West Ham United lam ero point som thum panga nen som pasari na anom zui zel thong pathian ni zan lama in khel ngai ven hlo danga Manchester United an tol tluchiang khop maya an khing puimol nei tu Newcastle United chuan an lo sop deuh hrep maya goalie goal khatin Newcastle United hian United team hi an lo sop he in khela hian Newcastle United hian goal shot tum som pathum an neia United hian goal shot tum ko nei thongin ball possession an in tuklang ang reng khop maya in pass dikonga po an in tluk hle chuti rolling goal khung konga ero United team hi Newcastle United laka hian dol zorin an zorte po ati thei ome he in khela hin Ruben Amorim hian an squad aron tidang lam thren ang reng khop maya hei te po hi atur ati thei ome goalkeeper Andre Onana da chokin Altay Bayandir chu ada luta Harry Maguire chu bench cha dain Victor Lindelof chun first 11 achang boka chu mai ba ka role tharma ba keng tak nei amas alu tir po apoi ang reng hle midang lutur anom reng laya hetianga game aron tidang lam hlok mai hian soizui te po ati tamma an chaklo chan lian tak te po ati thei hial ome inkhel bul an han trana United team hian an ngam lo hle minute khatna leka train hun tha Newcastle United in an nei ngala ma se an hun tha nei ero an bo pel minute lina Jacob Murphy chon hun tha anei le ngala yat somni vela tang goal chance anei chu bayan dir tan hla om lutuka achuak lava United team an him le sham minute som panhina United team hian hun tha an neia zirzi chuan Bruno Fernandes atan ball ada luta kheng moi reu tak anni hemi ball akhen phai hi Bruno chon ron pelet lein zirte hian gola ashota ma se gola alud lo hlau thunga Newcastle United an van nei hle te po ati thei ome anin Norton zela minute somni palina goal ro puibik kan muta Alexander Isakatana ball an thon lo chu akeding lamin Alexander Isaka ball receive hi pui tak anni ake veilamin ball ala zeta ball kang lai rang hian tonali tana chui rem tak mayin ake ding lamin avor lut zau maya tonali tan thel phalchi ani to lo sikhat fain tonali goal khung mang hian ma an shroya United team hian si an phurder tin ani chu ma se minute somthum pasarina Diego Dalota siam sak train Alejandro Garnacho chuan goal moi big aron khung ve leya first half a goal khat ve ve in pein an trin zui bok second half a ero United team an tal boi ta khop maya minute somni pakwana Jacob Murphy siam sak atangin Harvey Barnes chon ma an throina goal thatakin aron khunga goal ni goal khatin ma an shruai United team hian goal khung an mamo ti in shria hin Patrick Dorgu Rasmus Højlund mai baka Mason Mount te an lu tira a mai ro chu danglam na a thleng zui lo hle minute somruk palina Harvey Barnes goal ro pui tak mai aron khunga mual veilam sir tang ball aken lu chu United defender pathum ten an maka a mai ro chu player pathum te hi abum tlang vek maya United center back pathum ten dem an hlo hle Barnsian pathum apum tlang nuwa heng gola thatakin achuya bayan dir tana lo dan ngaina aum big silo
goal thum goal khatin ma an throi zui der bok minute somsari pasari na an goal li na hi Joelinton a siam sang a train Bruno Guimaraes chuan aron khunga Andre Onana aya a chhor zawk Bayandir heta hian a che suala ho tak mai goal kick aneya Joelinton a lua pet pera hemi ball ka zel hi Bruno Guimaraes chuan goala a chui lut anne hemi nuwa hian goal dang alu bel zui talawa Newcastle United team hi goal khathian an hne zui ta ti hian table thar bera Newcastle United hi Kelsom thum pakhata point somma paruk nen palina anom zui zela United lam ero tlatniam zelin point som thum pariat nen som pathumna tangin som palina an chuk thla an game khel nong pathuma chakni men mulawin Premier League ka an kal zui bok English Premier League lam kal san taila La Liga lama lut vele ta ila kartop in khel munam taka Barcelona 9 point home an lot suaka mol nei to Leganes chu sikhat fa in an ne he in khela goal omchun he minute somli pariat na Leganes player George goal khung aniya hemi ba goal dang alu bel zui lova Barca hian own goal mangin sikhat fa in ne na an chang ti hian Barcelona hi point somsari nen achung bera anom chun zom zela Real Madrid ain point lin an sang fal chun zom ta zel ane Barcelona mek to Real Madrid po an chak shrama an king pui mol nei to Alaves so sikhat fa in an ne he in khela hin minute som thum palina Real Madrid tan Eduardo Camavinga chon ma an shroina goal a khunga thil poi ta jok cho minute som thum pariat na Kylian Mbappe chu red card mang no cho ania a red card mudan hi chui chian ani dona a hlau om zui ema wangin match level chu shrem thei ani mai thai ni in tarlan ani zui bok Real Madrid tan hei hi thil poi tak ani arinom chuti rolling khel che jok chunga point thum an hlo chuakero an van nei hle te po ati thei ome Italian Serie A lama lut vele ta ila kartop in khel monam taka Inter Milan in point thum an hlo chuaka an king pui an mikhol kakleri chu goal thum goal khatin an ne Inter Milan tan hian Marco Arnautovic Lautaro Martinez le Ian Arel ten goal an khunga kakleri team tan Robert Piccoli chun goal khat a khung ve bok ti hian Inter Milan hi Kelsom thum pahnia point somsari pakhat nen achung bera anom chun zom zela an hnuaia om Napoli aya khel khata khel tamchungin point rukin an sang fal zuita German Bundesliga lama lut vele ta ila kartop in khela hian he inalna ma hroi mek to Bayern Munich le tlablien kan te zingmi Borussia Dortmund te in machona chak jok anom lova team pahni te goal ni ve ve in pe hin anin ne tok he in khela hian in khel pum pui thera Bayern an hlau om zoka goal shot po tum som ni pariat nei in Dortmund lam hian goal shot tum som pakhat an nei ve thunga in khel pum pui thera po Bayern an hlau om zok le amai ro chu point no chu kong hai ro anin tluk tlang ta chia thung Bayern Munich team tan hen Rafael Guerreiro le Serge Gnabry ten goal an khunga Borussia Dortmund lama Maximilian Bayer mai baka Waldemar Anton ten goal khat ve ve an khung ve bok ti hian table thar bera Bayern Munich he Kelsom ni pakwa point somruk pakwa nen achung bera an la om chun zom zela an hnuaia om Leverkusen chon draw result an lo nei ve tho awangin point rukin an na sang fal chun zom ta tho ane Borussia Dortmund lam ero point somli pahni nen pariat na anom zui zel thung inke result lam kal san taila football thulenga lut chho vele ta illa tun trom so theory on ria tho soi tang hen bul tran don ta illa kan soi thina soi non le ta illa theory on ri kan ti hi chu commentary kan soyang chi friends rama ama ming an kaudan kha ani bera English Premier League ka akhel nuwa po theory on ri tin an kau anne chulai chu Henry tilova ti pol ha kan om le thina an kaudan anga ti kan lo sei ve mai hi amoi jok anne ole kan thupuya lu chhota tak tak illa theory on ri chon tun na ya khan football la khel mek zinga Robert Lewandowski chu striker thaber ani thu arun soima umaya on ri chuan kumsom thum paruk mi ni chunga tu nang thlenga gol khung khol alani thei hi ro pui tak ani ya tun generation a chuan striker thaber ani hialin ka hria hei hi mitam takin an pompo karinga keima ngai dana phei chuanin ani hi Barcelona hero ro pui ani ya striker thaber ani ti hi kapom dan thlap ani tin asoi Robert Lewandowski hi kumsom thum paruka upani toma se
tuna a khel mek na Barcelona tan hen goal som ko pakwa a khung king towa century tin turing goal khachi amamo to ani Sir Alex Ferguson and Cristiano Ronaldo chungchang a soidan hi inda vele donta ila Sir Alex Ferguson chuan Ronaldo hi ka fapa bik ani ya mitam takin ani hi soisel thin ma se footballer omto zinga hi chon ani hi a thaberin ka thria a hei hi kapum dan po ani chiange a chan chu Lionel Messi nen ante khin thin chungchang a hen soita ila Lionel Messi chu Barcelona tan chawa tha ani ya club dang tan han khel kwal viau ma se a that tok lo zia te po kan mu ani tun din huna han clear ta ula Ronaldo hi awang lai tak tak kha clear ta ula Millwall te Queen's Park Rangers kan ti te Doncaster Division niam lam club tan te khelta se ani hi chon hat-trick asiam thei rengin karing Messi chon tiang club tan te hen khelta se asiam thei karing lawa chuwang chon Ronaldo hi a complete zokin ka hria a ke ding le vei thatakin a mang theia boru ka tanga bol tawlu turin a tha emem bok hemi konga hian Messi hian atluk lawa Messi chu Barcelona tan chawa tha ani ti in asoi Chelsea forward Pedro Neto point tu na ya khan infamy zinga tha ati pathum te aron soya Chelsea forward Pedro Neto chan tun din huna chuan khovel infam na sang atanga tha te han clear don ta ila pathum na hian Tiger uthi kada karinga he golf legend ro pui tak hi chu mitam tak point an soi thinang chi hi ania ro pui tak ani chuwang chon infamy tha ka ti pathum na kada dona pahni na chuan basketball legend Michael Jordan hi kada le dona basketball hi football khel ni mai la kangai na emema Michael Jordan pe hi chu ro pui tak ani kamingai sa zinga po atel ngeya tin infamy thazwa zinga po pahni na kada hial thei ani pakhat na hian Lionel Messi kada dona ani hi chu tuna la khel mek ania chu mai pialama ani hi tlukzo anom lawa infamy zinga chon ani ayaro pui hi anom lautin Pedro Neto chuan asoi Manchester United lampoint thuthar anron nei vele ta niza namakhan newsrin tla takin atarlan dhanin nipui transfer kongka lawin hong tura Morgan Rogers su senglu antum thu tarlan adi vele tatlat maya Aston Villa attacking midfielder senglu tur hian amana po Euro makta doi samriat vel chu the chu antum do ni hin tarlan ani bok Morgan Rogers in tu anei show ang reng khop maya tu din huna Europa club lian tam tak te hi chuan an hel meka ado zinga United po anron tel vele ta Barcelona lampoint sumtuak nan an forward Rafinha chu shral an phaldon ta ne yin alanga niza namakhan metro lamin atarlan dana Barcelona hian an forward Rafinha mana hian Euro makta doi samriat vel an chiar do ni yin alanga season kalmeka Barca tana chetra mai Rafinha hi tundin huna Chelsea le Arsenal mai ba ka club lian dangte point an helmek ni in alanga Barcelona hi La Liga lamin ashem le mai thainia alan awangin an player kollai engemaw zate hi shal chu an tumta a ang le mirror lamin atarlan danin Chelsea lampoin ma gei senglu an tumna konga an defender Trevor Chalobah chu Palace ne na hi kaltir anin huam thu an sohia Trevor Chalobah ba ka hian pau million somnga pektel anin huam ni in alang bok Chelsea lam hian ma gei he senglu tumin an hel na sakhop maya an team atanga injure chok man tlom taka an so tir he man to taka an senglu le mai te po arinom Arsenal lampoint Turkish Messi Arda Güler chu an nei chhotran ta ni in alanga kumsom ni mi senglu tur hian Arsenal hian amana po pau million somthum panga chu the chu an thum nin da san lam chuan antar langa nipui transfer kongka lawin hong tura Real Madrid ta khelna mun chang tam lo em mai hi Arsenal lama kan mu mai rin na te po alian chhotran ta hle Liverpool lampoint antlar lai lam thom chak tuma tran anlak na konga nipui transfer kongka alawin hon vele Nicolo Barella chu senglu antum do ni hin alanga kumsom ni pariata upa tuna Inter Milan tana khel mek mana hian sumpo aphu to gang pek anin huam thu an soibok Liverpool hian ama point ani hi senglu tumin an lo hel towa an senglu thei nge te po arinom chho tran ta hle Ruben Amorim po Newcastle United laka an van doi nuwa Andre Onana achor lo chan chungchanga an zo na chu achanga Ruben Amorim chuan tundin muna hi chuanin mipui lam le
club ho tu telama train norna anasa khop maya chumi wanga ani hi drop ka ni lem lawa ka drop chan chu tun hi ani drop na huna tan chon thil hun tak ani ya khelma ba kan la nei tama chu wa chon player te po kan chol thentir angai ve thin ani chu mai pi lama tun na ya onana hi ache thatok lawa chumi wanga drop te po kan ni theina lai chen te po ome amai ro chu onana hi kan player poimo ala ni renga kan team tan po thatakin ala ron khel le nge yin karing bok hliama nei lo chungchang amin zo na chu ani hian hliam anei lawa training po thatakin akal puye drop hun ve to kan ngai wangin kha in khela han kan chor lo ani tin amorim chuan asoi ole khati chin hatun tuma tan ni tamai se thlir tu te ha channel mingai hlut saka in chunga lom thu a soi tak meu ani like share le subscribe ma tan min han la pui le ula thu thar ngai nom tak te nin mu chho le zel te po kan tum don nia